أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الشكل الرابع ده عند بيدك yastık şekiller tütke bilinen bulup yukarıda şu şekilde tertip boyunca tafsili tügüdü. Tötün şekli, o ahırkı şekline bunu bayan kılmakçımız. Bunun da nadim dedi ki nime muallif. Kale sahibu sullemi. Sullemnin sahibi dedi ki nime de varabi'ul eşkali eksul evveli ve hiye ala tertibi bil tekemmuli dedi. Şekillerinin tötüncüsü, yani şekli rabia evvel şeklinin eksidir. Şekil evvelde haddil evsat yukarıda bir tanışıp ötkendek suğradı mahmul ve kübradı mevdu olan bolsa bu şekil rabidiço suğradı mevdu kübradı mahmul. Ne şekil evvelden eksil oldu deydi bu. Bu şekiller وهي الأشكال قدامنا bu şekilde mükemmel istiyor. Mükemmel buluşta tertip üstü olduğu deydi. Demek birinci derecede. Şekil evvel birinci derecede. İkinci, üçüncü, dördüncü derece oldu. Yani hata ve vuduh cihette deydi. En demek röşen, en bedhi oğunu nima şekil evvel ve onun da kapkasını yandaştırıp tertip boyunca قاغنا يدينا تعريفه هو شكل الرابع تنشترشي هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا بالصغرى محمولا بالكبرى كقولك كل ذهب معدن وكل دينار ذهب ينتج بعض المعدن دينار وأضربه بحسب القسمة العقلية 16 ضربا حاصلة من ضرب الصغريات الأربع في الكبريات كما تقدم غير مرة. Am bu tötün şeklinin tunuşturuşkanda aktısı onundaki o olsumu bir nersi ki bir kıyas ki haddil avsat o kıyasta yani tekrar tapıcı o kıyasta suğrada mevdu oldu, kübrada çoğu mahmul oldu. Nak şekli evvelinin eksisi mi? Sizden kullu zahabin ma'danun ve kullu dinarin zahabun diyen sunuş şaştaydı. Bu netince ordu ba'dul ma'dani dinarun netince ordu değil. Bunun kısımları akli taksimat boyunca aytganda 16 kısımdır. Yani töt kar töt 16'dı. Töt ne tötke köpeysek 16 oladı. Qandaqki bir qıtımdan başqa, yani bir neç qıtım yuqarı ketgandek demek. Çida kema taqaddama gayra marra degenço birden jiq ütüp ketgan o'xshash yuqorida. ويشترط لإنتاج هذا الشكل شرط واحد عام وهو أن لا تجتمع فيه الخصلتان سواء كان في مقدمة واحدة أو في المقدمتين معا إلا في صورة واحدة، وهي أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. Abda bu tötün şeklinin netinci bir üçün fakatla umumi birlam şart kılındı. Bir şart var ki o olsun neyse şunu ki cemi gibi kanmagay bu şekilde hisseten. Yani salib cüz'iyle olan salibe olan ve cüz'iye cemi gibi kanmışsa aşırı buludu deydi. Meyli bir mukaddimde olsun ya ki iki mukaddimde bıraklan olsun
Bunun da hisseten cemikip kalmış oldu deydi. Lekin ben bir surette bu mustisna deydi. O olsun soğraço, mucibzi yoğun bolsa, kubra, salim kul yoğun bolsa, yenim bununcu bu netinci bir aleydi deydi. Soğra mucibziye, kubra, salim kul yoğun da. Gerçekten kubra salib bo'lgan bo'lsa-mu, kulli bo'lganlikdan u bir azroq hissadan azroq chiqib ketdi-da, bu azroq bir darajasi ko'tarildi shu. فإذا اختل شرط من هذه فلا يضطرد صدق النتيجة بل تصدق مرة وتكذب أخرى ويجب أن تكون النتيجة مضطردة الصدق عند المناطق دي. فمثلا لو قلت بعض بعض الزهر ورد وكل فول زهر 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 ينتج بعض الورد فول، وهذا كذب مع صدق المقدمتين نشأ من اختلال الشرط، وهو أن تكون الكبرى سالبة كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وإذا كذب الإيجاب الكلي وهو أشرف أنواع القضايا لعدم اضطراده، فلأن يكذب السلب الجزئي والإيجاب الجزئي من باب أولى. خوش. Endi bu şartın bir şart halallik yetip kaptı. Bu hissatayn tebilip kaptı. Mesela o vaqt neticeden sıdkı muqimlaşmaydı. Belki bir qata rast olması bir qata yalan болып qap qoladi. Unda qo'g'an ekan neticeden bu sıdkı muttarid bo'lsin uchun nima neticeden uchun sıdkı muqimlash lozim mantiqining qarshida. Masalan, agar degan bo'lsang, ba'zi chechak qizilgul degan bo'lsa, qizilgul desak, ba'zi ful, omo, chechak degan bo'lsak, netinjada ba'zi chechak nima netinjada qizilgulning ba'zisi ful degani. Ful, omo gul demakchi-da, ful. Bu boshqacha raqamli gul haqi bu. Bu yolg'on. Garchi muqaddimatayn rostana. Ba'zi zuhri vardun zahrun. Bu ham muqaddimatayn rost. Ama bu netice gelende netice yalganlı netice olup kaldı o deydi. Ne için degende şartın hali bu yüzbedi bu neticenin kizbe şartın yokalıgalıgıdan şartın ki şartçı bir halallik gidip kalıştın payda olup kalı bu kizb. O osma kubra salip kuluyor ilişkirek. Çan sonra mevcut cüz'i boğa yada kubra salibe kuluyor ilişkirek. Yukarıda mesela kubra salib kulli bo'lishi kerak. Bu yerdan bo'ldi deganda kubra ma'noda mujiba kulli bo'lib qoldida. Ba'zi zuhri vardun va kulli fullin zuhri deganda mujib kulli bo'lib qoldi, salib kulli bo'lmaydi. O sonra yüzbedi bu kezib şartdan halal egdin. Olsa şu kubra salib kulli yo'q. Qachon ekan suğra mujib cüz yo'g'anda. Suğra mujiba juz'iy bo'lgan chaqda kubra salib kulli bo'lish kerak deydi. Qachoniki yolg'on bo'lganda mujibi kulli yolg'on bo'lib qolib qoldi mana manada. Qandoq deganda kullu fulin zuhrun degandek mesela kulli qachoniki yolg'on bo'lib qolib qolsa bu mujib kulli yolg'on bo'lib qolib qolsa u mujib kulli o'z qadiyining turlarining eng sharafligaroq bo'lgan sharafligaroqdi nima mujib kulli ham bu mujib kulli eng sharaflik bu mujib kulli bu holatda yolg'on bo'lib qolib qolsa bu nima bo'lganda ekan bu muqimlashmaganlikni jahtidan Unda huanda şunun için ki yalgamıp kalıda salib cüz'i ve mucib cüz'i şu elbette yalgamıp kalıdı. Bu mucib kulli yalgan boğa yada bu en şereflik olan mucib kulli yalgan boğa yada bu şerefsiz olan salib cüz'i ve mucib cüz'i elbette min babı evla yalgamıp kalıdı bu.
deydi. Demek bunun da şart nima desa, sug'ra mujibzi yo'g'on chog'da kubra salib kuli bo'lishi kerak. Mujib kuli yo'q bo'lib qolgach, mujib kuli yo'q qolgach, buni natija mana taraddud bo'lib qoldi, muttaridmi deydi. Va shunga o'xshash natija muttarid bo'lmaydi. Qachon ikki hissatan jim kelib qolib qolsa. وكذلك إذا اجتمعت الخصتان فيما إذا كانت صغرى ليست موجبة جزئية فلا يضطرد صدق النتيجة بل تصدق مرة وتكذب أخرى. فمثلا لو قلت لا شيء من الذهب بفضة وبعض المعدن ذهب ينتج ليس بعض الفضة معدنا، وهذا كذب أو كذب مع صدق المقدمتين. ونشأ هذا الخطأ من اختلال الشرط وهو عدم جمع الخصلتين، وهما السلب في الأولى والجزئية في الثانية. وشون خشش خصتان جميع كيف قبتم ده إشكي بيشارة إشكي أن أدنى تغندر زورنا لغان إشكي چكنلا جميع كيف قبت قيادة صغرى مثلا موجب زيوم مبت صغرى موجب زيوم مبتو o vaqt shu natijadan sidq lazım muttarid olmaydi deydi. Belki bir qator ras, bir qator qoladi. Masalan, agar degan bo'lsak, la shay'a min az-zahabi bi fiddatin debdik. Suğra meydan mucib cüzü olmay, salib kuli yupaptı. Ve ba'dul ma'dani zahabın dedik. La shay'a min az-zahabi bi fidda. Toğra bu musa. Bu mukaddime toğra. Ve ba'dul ma'dani zahab. Bu mu toğra. Bunun netice leyse ba'dul fiddati ma'danan. Bu netice rukup kaldı. Gümüşün bazısı kan mahsulatı emas dep. Kun mahsulatı kan mahsulatı bo'lmayni man degisi albatta kan mahsulatı. Yani yalgan netice rukup kaldı deydi. Bu yalgan. İşte mukaddimede rasulga turgulup. Bu xil xata şartning xalaligini yüz berib kaldı. O şartning xalaligi qaysi ise hissatayninki cemmi kemmesi şartda aslida. O hisseteyn birinchisi salib bo'lish, salib kulliya, la shay'a min az-zabi bi fiddatin degandek. O hisseteyn avval salib bo'lish, ikkinchisi juz'iy bo'lish. Ikkinchisi va ba'dul madani zahabun degan o'xshash mujib zuyib qolib qoldi. Mushundan yuz berib qolib qoldi. Bu nima? Xatolik deydi. Bu xil adamul ittirob. وبناء على هذا تجد أن الأضرب المنتجة خمسة. Bunu banaen netince belge kısmının 5 ikelliğini tapsız değil. وذلك لأن الصغرى إن كانت موجبة جزئية أنتجت مع الكبرى السالبة الكلية، وإن كانت موجبة كلية أنتجت من الكبريات كلها ما عدا السالبة الجزئية لاجتماع الخصتين، وإن كانت سالبة كلية أنتجت مع الكبرى الموجبة الكلية. فهذه خمسة أضرب منتجة والباقي أقيم، وإليك أمثلتها. Bunda buluş çünkü suğra. Ne için bu 5'te netince olup kaldı. Kalan birinci, ikincisi 4 netince oldu. Üçüncüsü 6 netince oldu. Bu verip 5 netince olup kaldı. Bu 5'ke çekinip kılış ne için bunda buluş. Çünkü suğra eğer mucib cüzüyorgan olsa. Netince oldu. Kubra salib kulli bilen netince oldu. Suğra ma mucib cüzüyorgan olsa kubra salib kulli bilen o netince bir alaydı. Eğer suğra mucib kulli olsa netince verelaydı Kübra'nın hemmisi alam. Lekin lam salib cüzüyle netince verelaydı. Netince veremeydi. Suğra mucib kulli olsa Kübra'nın hemmisi. Meyli Kübra mucib kulli, Kübra mucib cüzü, Kübra salib kulli. Bunlar netince verelaydı ki fakat salib cüzü kelganda bunda netince veremeydi. Mucib kulliye salib cüzü yelenço netince veremeydi. Onun başı Kübra'nınki mucib kulliye, mucib cüzüye, salib kulliye. Bu
Bunlar netince öğrenmeydi. Fakat salib cüz'iye netince öğrenmeydi o değil. Çünkü eğer de suğra mucibe kulli olup kalıp nimbosçu mucib cüz'i yok kap kalsa mucib kulli olsa o vakıtta Kıbra salib cüz'i yok kap kalsa o el hisseteyn cemi kip kalgan buludu deyiş. Şunu salib cüz'üydüm başka kaldı üç tarmık olan netince bir alaydı o deydi. Eğer hem o suğra salib kulli yok kaptı. Netince öğreneydi o kubra mucib kulli bilen. Sonra salib kulli iken netince ördüçü kubra mucib kulli bilen netince ördü. Bu şu beş kısım bolgan boldu. Bu netince belgisi beş kısım bolgan boldu. Kalanların hammasi aqim. Bununki misallarını tevendik görüyorum lazım tutuyorum. Hem dördüncü şekilde netince belgisi kısmı şu. İşki mucib kulliye. Kullu nebatin namin. Ve kullu şecerin nebatun. İşkilisi mucib kulli oldu. Bu netince verdi o. Demekte. Mucib kulliye mucibe cüz'iye. Kullu verdin nebat. Bazı zuhri verdun. Mucib kulliye suğra. Mucib kulliye mucib cüz'iye kubra. Konuşur. La şey emnel ma'dani bisail. Salib suğra salib kulliye. Ve kullu nuhasin maden. Kubra mucib kulliye. Kullu hadidin ma'denunudur. Suğra mucib kulli oldu. La şey minel fiddati bi hadid kubra salib kulli oldu. Ba'dul Mısriyine mutallimun. Suğra mucib cüziye. La vahide minel Fransiyine bi Mısri kubra salib kulli. Muşun uğuşuş olur değil. Muşun mesela bir dakika. Neticeye kısımlar bunlar. Hada. Hud hada demek. Şeyden bunu. Bunu lazım tutun. ويجب أن نلاحظ أن هذا الشكل لا ينتج إلا جزئيا لأن الحد الأصغر فيه مصور بالسور الكلي في جميع الأضرب بخلاف الضرب الثالث فإنه ينتج كليا وإن كان الحد الأصغر لم يدخل عليه السور الكلي لكونه محمولا بالصغرى لكونها لكنها لو عكست تنعكس كنفسها فيكون السور الكلي قد دخل عليه والشكل إنما ينتج كليا إذا كان الحد الأصغر مصورا بالسور الكلي بالصغرى أو عكسها. Bu muşundak. Hem vacip şu vacipki mülahiz kılaymiz biz. Hakikaten bu şekilde fakatlamla cüz'i netince orgalarını mülahiz kılımız değil. Cüz'ini netince orgalarına mülahiz kılımız. Çünkü hadil asgar onun da bu kısmının hemmisi çoğu harf sürlengen. Hadil asgar onun da çoğu sur kulli bilen sürlengen. Kullu nebatin nam, kullu şeceratin nebat deyen o'xshash. Masalan. Ammo uchinchi zarbning xilofi bilan. Uchinchi zarb qaysi deganda la shay'a minal ma'dani bisailin va kullu nuhasin ma'danunudur. Bunda bu salib kulli netince qaldiki la shay'a minas saili bi nuhasin degandek. Darb salisning xilofi bilan. Chunki u netince kullini. Gerçi onun da hadl asg'arga onunla surul kulli kirmegen bo'lsimu hadil asg'ar uni surul kulli kirmegen bo'lsimu bu kulli natija berdi chunki u mahmul o'g'alovchin sug'rada deydi agar uni aks qilinsa kanapsiyamun aks bo'ludiki bu salib kullining uzgun aks bo'ladi. Unda hoğandan keyin onunğa harf sürü kirgen boludu deydi. Şekilgen daim netince verdi. Bu kulli netince verdi. Eğer hadil asgar sur kulli bilen sürlengen bolsa, suğra düşüne hoğan bolsa, yaki onun aksi de nim bolsa, sur kulli bilen sürlengen bolsa.
ملاحظة bunu bir kata o yine kayıt oynayışkış neyse. Yecuzu hasbu ihtal mukaddimati ev neticatu fil kıyası lil ilmi bi kullin. Bir yerde mukaddimatlarını ki mukaddimat suğra olsun, kübra olsun mukaddimattan bir nazı kılış duruz. Ya ki netince ne? Kıyastaki netince ne yazı kılış o duruz. Nim için her birine bilgelik cehtenin. Buna zikir kılışının özü ebesip kaldıgan, beka bir hödüp kaldıgan manda hiyalının özü de onu ezip kasıp oluyordu odaydı. Mesela suğranın ezip olana misali, فمثال حسب الصغرى قولك وكل سارق تقطع يده إذن فهذا تقطع يده مثلا يا صغرى محذوب واسمه هذا سارق demek değil. هذا سارق وكل سارق تقطع يده diyen okşaş صغرى محذوب oldu deydi. Çünkü bu normalde bekadimke kol kesilmeydi de bu karinin üzülen bu صغرانın mahsupligi ma'lum bo'lganligi uchun. ومثال حذف الكبرى هذا عاقل إذن فهذا محترم فالكبرى المحذوفة كالقول كل عاقل محترم demek ki هذا عاقل كل عاقل محترم diye oluşur. ومثال حذف النتيجة كقولك هذا زان وكل زان يحد النتيجة حذفت للعلم بها وهي هذا يحد هذا زان وكل زان يحد شكل أول بولد زان وكل زان اللي بطوق هذا نبولد هذا زان وكل زان يحد بولد ده كبقى هذا يحد وغن بولد بو نتيجة أسفل ده محسوب معلوم بقاش قريد وجميع مقدمات القياس يجب أن تكون ضرورة مسلمة أو غير محتاجة لدليل يوضحها ولا بد أن يصل بها الدليل آخرا إلى مرتبة الضروريات وإلا لزم على ذلك الفساد. Kıyas mukaddematlarının hemmesi çok zaruri, musallem olmuş gerek. Onu muhatap, yani sami ongadan, ona hitap ongadan bilaleydiğen buluş gerek. Aşkar oluş gerek. Musallem bo'lmoq kerak. U taslim bo'lish kerak avvalda. Xolos, men buni qanoat topdim, sizning to'g'ri. Taslim bo'ldim deydigan zarur musallam bo'lish lozim. Yoki uni ro'shanlashtirgan bir dalilga hojat tushmagan bo'lish lozim. Yani zaruriy buni badiiy bo'lish lozim. Ammo nazariy qopqas bo'lmaydi demakchi-da. Lozim shuni bilan lazım şunu ki yetkay o yetkay o mukaddematlan delil nime yetkay zürret mertebesinden en ahırga yetiş lazım dedim. Lazım şunu ki yetkay yani ulaştırgay o mukaddematlarını delil ahırga yetkiziş gerek. Zürret mertebesinden en çikiye yetkiziş gerek dedim. Ya lazım çünkü yetkay bu mukaddimatlan delil zürret mertebesinden en çikige. Demek bu mukaddimat şu derece roşan buluş gerek demekçide. Eğer ondak zürret en roşan, en bir çiti getken kadar zürr bulmuşçu, onun kartta pasat lazım ki kaldı ki, onun netinceye erişemeye kapı. Hoş. El kıyasul istisnaiyo.